Under the astute leadership of Chief Minister Conrad K. Sangma, Umkhon IVCS is experiencing substantial advancement in its progressing development. This noteworthy progress is a direct outcome of the effective implementation of diverse government schemes and the unwavering dedication of the Yai Kershanlang Producer Group. Dena kane ka group jungi ni asim loan nang ne na po IBCS na ka benta ban risnyang bantit senyang don kiba bu kisnyang penkha don kiba kisnyang kiba nilak ban shudi. A significant milestone achieved is the establishment of flourishing piggery farms and vibrant ginger plantations. Hakine kisnyam gibaladem ngilayo shibun bahagi jing mentoy haki ba ngilayo bahayo sing dahapo kine ki arsnam ngilayo ban pentelun arsin rep bat ngilayo ya ka support fund ka ba san hajar tengka man uwu member hapo na kaliang jong ka IVCS kini gede kisnyang jonga kiba ngayo na kanya ka piggery group ngari ya kisnyang penkha ya gini kisnyang nim ai dawai ai ro ni ai tang daga bam kini gede kisnyang kiba ringa ngayo jing mentoy sibun na ka ba nga simram na ka IBCS de kani ke society jingi kila form ka nadu usnem arjar kanyo naga badengkong kani ke society ni form tang artungut adin kata ya padmana paiba ba nila form kani society ha pasnong de kipai pada sesnong ipungu i kinong ilam kita kila ya wanrung ha kani ka society kani kali kalong kawai ka jimtoin taka nangkong IVCS society dekat kinong sesnong kani kali kan hit kan ba ya kimar mata jong ki member jengi na klau on voices senong ban na senong ro gila splasha kimar ha ku hagio te sa sin ha de bakani ka gio kani kali ngalian jengi kumka mkon IBCS ni ai ka jing sungo ya isar kendat semua kumusin star jengi lengkap ka agriculture department bala la ban kira berpedio ini kali. Kulai sibon sar kenrat sengma.